ishomeri ya Kaihiro Primary School n'ishomeri ya Government konko kurya abazire kwiharitandikwaho umwaka gwa 1995 okwiho umwaka gwere erebeta katungaga mwana omuguredi yo kubanza nuko hatukurugayo kusima mukamaranga awe cyo kutangaza ekibire omwanyogo nyewe ni impurraje abishemero rya Kigireri ahabwo ikintu kirungiye ryatukorire omwana wanje ogu akihayo first grade ni nsima staff na head teacher abatereza na government yo no kutwara mu bugise abatereza ibiraro by'umfarasi kandi mubahereze ibyo byone barukwetenga eziba kweta scholastic materials aho icyo kubakoma batarabatware nikija bwanyuma mwabura kubatware konkantu tushaba ngo abantu bona bazo mwishomero abo kwantu yenda Mbarara ebe y'abantu abashomeri abashomesana bagira ngo none bashomesa omwana wihanga embera kutwaza hamwe ayishomerere tinonji kinyekanye hati nindaga hari munonga konkano ushanga notara hantu kona hatashemire konkoye hayo munonga kugira ngo abana bakoreki bashiki kurgira inyuma okutwabiturgira mu covid tukabana tuyine ebizubu umwishomero abana batakoraje konka kuturebere uko bakozire nana umuhimbo gubatutire nk'ishomero twasharamu kubahereza ibirabo kandi kwenda korekana abazire ngo bashimiye kugira amani umushomesa abana babo chairman w'intebe yakatana wa district ya Mbarara Didastabar ahantu njye kwiga abazire oktaman omukushomesa no kushagika amashomero gabo mwene twija kuba twata mu muhigo ogwo kwata abana bona bine myaka yo kuza aya mashomero bonka batari mu mashomero dena abana abo kuturaba kwata nibija kutureka abazire babo abazire ntwija kubatwara umukoti then koti ne bacwera umwana akozire nanga munana gasha kwa Evans Taremwa wa TV West. Yes, yeah.